Hajat. Biasanya dua grup SK Production. Cik Laudi. Ayo, keluarga besar Hajat. Buat AA panitia juga boleh. Gonta ganti pasangan duduk berarti imewa dong lumayan. Pengen gue pasangan beli asal bisa calon jelas emang anak walon. Sing suki wis di alam, sing duda sering nyoba Pak Hajat, sing bujang doyan ngejajan, dadi pengen luru kayak apa dapur sumur goyang di semua. Keluarga besar Hajat yang punya unyu-unyu mangga. Pak Hajat sayang. Goyang sayang. Pak Hajat, Pak Hajat, Pak Hajat, enggak kak dia Pak Hajat. Rawang sugi suara hati yen ime luru dadi. Wong ganteng burah gemoy yen mesem unyu-unyu. Hajat, Pak Hajat. Hajat. Aduh, 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 Pak Hajat. Senoknya rindu, rasa tercandu-candu. Pak Hajat hur. Goda rindu, kepengen ganti bareng makan ning penghulu. Bahagia bebarengan. Pak Hajat matur suwun, terima kasih banyak. Gonta
luar biasa di awur-awur Om. langsung dua